Baluta mo yung lubaw, iya ing sabihan tamong megambol ng kasalpantayanan, king kakatamong probinsya Kapampangan, and we're celebrating its 450 years. Inya nang miyabiya kaya kami, iting maragula okasyoning mabilog archdiocese, bisaman balo may marakula responsibilidad. Alang dudang kinahul miya sa Tiago, apostol, ne? At inang kwento, yung kwento na yapin itang frustrated ya, uling kayang pamagmisyon. Siguro kayabita, naman frustration na bigune, itang kayabing, nalulawari rin isang ka na mapufrustrating tao, eh? Takot, kabiguan, at miliwa pang bagay. Siguro mixed emotions, pero balumpin, lung ikami mo, yung manigobra, at emiya sandal, kareting miyundo, maging mabayad. Pero maging mayan, ikita naman, kalub dareting ba nalay mayin, in parokya naming La Consolacion, nanuno ka rin, mumunang pisamban ng Vicaria, guagwa kami, de dares, da Lubaw, in Gracia, da Lapo-Lapo, yung karelang sabihan tamong, we cannot contain the happiness of these people who are here now, in Gracia na yung mangibabo. Actually, ngayon pa mo talaga yung pamibukulat. Kay ba't na ning pandemya. At yung tamong lati-lati, kapag masusyan, pamiparangal kareting nindo. Misakto ngayon po, 500 years in the Philippines and 450 years in Pampanga, bala mo biklat nangan pasibayo ngayon. Yun naman, maula rin tao. Dening tao ngayon kasalukuyan, ngayon kay katamo, kaya nila pang bikari at mapila na taong bisita. What more po ang keng koronasyon. I mean, it's a way of awakening the faith that was hindered by this pandemic. Siyempre, iyang mumunang disipulo, mas masanting kaniyating pamagstay daking kakatamong bikari at makanyan mo naman celebration ng mabilog archdiocese. Dapat tamong mabiyasa kaya. Baluta mo naman kala ibiyena kaya ning anak ng Diyos eman pinawa migmula ng miglakbe. At makanyan mo naman siguro kay katamo. Synodality is about pamaglakbe and abe-abe, kalantabe na. Kasi nung itamo mo, masatamo mo kay katamo, sigurado mapagal, masayingsing. Pero nung ila, alang balakid. Mangailangan tangan ngayon, waling king pandemya. Siguro mo material, mo physical impakabs yan. Migit kaniti yapin ng spiritual. Uling potang iyang mikat mon kay katamo, tukinangan. Balo tamo yung krusada, atin yang lamak. Pero migit kitang ako pinsasabi, itang may kabsenta mo at yan, kareting lamak. Yapin ng pilimbawan ng daneting mindo. Uling iting tunay sentro ng krusada. Penitensya y karidad, munandili, yapin itang manyawat tamong kapatawaran ka rin kaya katamong agawang kasalanan. At mangat mo, at yung siguro yapin itang pamangat mo, yapin ng karidad. Panimunanan ng Nueva Virgen Maria. Ako po Father Carmelo M. Agustin, maka-assign kay La Consolacion Parish sa Isidro, Guagua, Pampanga. Kametungan na rin yung kapatid na pari keting Vicaria ng San Agustin.